Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sari batangku yang akan dipakalak dari Allah Ta'ala. May makin lagi syukur mengerikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabak nasareta kacenggeran di dalam katalas santa sehingga ni inja ke anggau kangi yang asen na parentana Allah Ta'ala nakiboko yang asen na papisangkana Allah Ta'ala. Salawat siagang apa salamat mangri kalimalak birik na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yami antu nabi anjaria suro mabaji ya anjaria suru akulia ni pinawan di dalam katalas santa sehingga pun minawan kirna bitta akulle ini gappa kasalamak kang ari lino lakbi pakasalamak kang ari allo ribokona Allah Ta'ala. Saribata malak beriku yang akan dikamasan Allah Ta'ala dilalan ani kesempatan nyesare kanan anak bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam erko babatuan kemi entuni kanaya awwalu ma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamati as-salah wa in saluhat saluha sa'iri amalihi wa in fasadat fasada sa'iri amalihi. Nah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala para mulaya na paresa Allah Ta'ala ri allu ribukona Allah Ta'ala mi antuni kanaya sambayang. Na pun nabaji kanyo sumpahin sambayanta. InsyaAllah baji ngasaki yang ngasen na amala mabajita. Tapi pun anjo sumpahin sambayang apandra. Nah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulah ipandra ngaseng yang ngasen na amala kabaji kang alik bani gaukan. Landri kamami anjo yang ngasen na sari batangku. May maki nani entengan ni kananya sambayan di dalam katalas santa. Pun ini kiniari kalenta tapat tojen di karing Allah Ta'ala. Nasaba ngapay anjo gete sebul ni pasulu ke acini kisingara nalino deba nakutanan ke Allah Ta'ala kana alastu bi rabbikum ke nanga nu asen jikah kana inay karain nu apa napabali mo anjo sumpaing rupa tawar itu ni kutanan dari Allah Ta'ala angkana qalu bala syahidna iye karainku kuasen kana igat taji karain makuasa. Na pun lebang muni kanang nganjo kananya lebang muni bali na sabab papibali tojeng iya niya kanang Allah Ta'ala makanya makina pasalam Allah Ta'ala asulu ancini gisingarak na lino tapi anyo sumpahin pun na ni kananya ni bali na sabab kana tena na tojeng tojeng relekan na Allah Ta'ala ni bali na sabab kana tiya je tena na gisabi kana Allah Ta'ala karenta maka tena na pasul ke Allah Ta'ala ancini gisingarak na lino. Na asal tojen ini kanaya rupa to asal alik bagi anak-anak nganyo sumpahin kanaya. Ni pasulu mo Allah Ta'ala cini singra maka mesti ni gau kang apa niya kana perintah yang Allah Ta'ala. Na terkadang niya rupa tau ang ngareki kalen na tappa di Allah Ta'ala. Tapi puna ni perintah yang iri Allah Ta'ala asujuk mangiri kareng Allah Ta'ala tena na iru ang pasujuk kirupana. Ang apa ini kesombongan di dalam batang kalen. Nah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaina ti ampasu juga rupan dari Allah Ta'ala. Nah sabab kesombongan na punanya sombong singkam malumpun na kama di dalam ngatinna. Nah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah. Tena nan tamat di surga antu. Maka sa dibata malak beriku iya nak ni kamsan dari Allah Ta'ala. Kira-kira pun ni kutanan ki apa aku yang halangi ki untuk tena nak ki gau kangi untuk anggau ke ini karena ya perintah Allah Ta'ala. Apa yang halangi? Apa yang jadi penghalang di dalam kata santa sehingga tiada nak kira as-sambayang. Sehingga tiada nak kira ampasuk jikiru pantai kering Allah Ta'ala. Punah alasan karena zaman-zaman ta, loi zamanku sibuk. Maka salan zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punah alasan ta anjo sumpain karena garing pada si batangku pada si ulungku ya rega pada si apa pada si batang kalenta punah alasan ta nasabak garing ki. Nani pasti buntul kesalang nak binna Allah Ta'ala mi antu Nabi Ayub. Nakule ni singasin ti kamanyo kisah Nabi Ayub.
Anjo Nabi Ayub tena mo garing sing kamma garing na anir tumpok na linua. Tapi anjo Nabi Ayub Nabi Allah Ta'ala tena na lekba amari untuk ampasuk juga rupa dari Allah Ta'ala. Bahkan seerjina pala Nabi bahkan seerjina pala Nabi Ayub dari Allah Ta'ala. Karaingku rela anjo yang asenna bukulen daging iania kerilalang batang kalingku na kanre olo. Tapi seerja juga pala karaingku tialalo kipak biangi olo kana kanre anna lilaku. Barang ngapai lilaku segang ngatingku bare ngapai bara akule atule asikri mangeri kau segang angurangi mangeri kau karaingku puna anjo sumpah ngalasan tanah sawak kalumanyang ki angkana loy mi dekku jai mi barang-barangku tena mana keron pasuk juga rupangku relata puna alasan kamanjo ampak kasibuki barang-baranta pakkalinuanta maka nali pasimuntul ke sallang pangulutta Nabi Sulaiman alaihi salam. Anti kan apa pakalumanyangan Nabi Sulaiman. Punangan lagi set dari contoh. Pakalumanyangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anji bawang kunci balakna. Nyeto angkane tu panrita. Patampulo pa untan teke kinapa kulita engka anjo kunci balakna Nabi Sulaiman. Nyeto angkane 70 pa unta akul na pakulita engka anjo kunci balakna Nabi Sulaiman. Saking kalumanyanna Nabi Sulaiman. Bakal ngaji sumpahin kuncina tena na batu ribasia tapi batu iri bolai niya kana panjari Allah Ta'ala. Yang ngasenna sa dibatta malak beriku niya kana kamasen Allah Ta'ala tena alasan sama sekali untuk untuk tena ni gau kini kananya sambayan di dalam kata Allah Santa. Apa-apa mau alasan tan yang ngasin papabalin na batu ribukon Allah Ta'ala sallam. Nari kemana mi anjo may maki nakipada ang rangi dia aku sangan Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala ji makuasa di dalam kata Allah Santa punania batalak ni sa'rin di dalam batang kalenta di dalam kata Allah Santa ang rangi kira Allah Ta'ala makuasa ri yang asen niya kemasalah di dalam kata Allah Santa mudah-mudahan apa nih ku batu mereka tingasen terutama di batang kaling ku kuliah anjari papila jarang sehingga tena nakiro ang buku ini kananya sambayan di dalam kata Allah Santa. Nah sabak iya mi anjo sumpahin sambayang apa kuncina yang ngasen na amal bajit dari dalam kata Allah Santa. Nah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahu kulli khair. Injo sambayang sumpahin akuli anjari pak kuncina yang ngasen na kabajikan dari dalam kata Allah Santa. Mudah-mudahan apa nih kebabatuan ke segang keluargaku pertama angamalkangi apa iya kakubatuanki mudah-mudahan napa mapurang ngasen ke Allah Ta'ala yang ngasenna dosa-dosa di dalam kata Allah Santa salamai aneh. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.